Sonai Homa Bani na mengikuti kebaktian live streaming ke KPS Jalan Jenderal Sudirman, baik itu yang sedang terbaring di rumah sakit maupun yang lagi dalam perjalanan. Ipa ingat hanami hubata haganup, ase tetap mahita mematuhi protokol kesehatan, terlebih mahubata na mengikuti kebaktian Bani Panorangon, ase tetap mahita memakai masker dengan baik dan benar. Kuria na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, riap mahita jongjong. Mandoding mahita haleluya nomor 202 ayat 1 2 pakontolu. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondu na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Doma ondos baku segala kuasa na inagori atas, apa na itanohon. Laho mahanima, podahi hanima ma segala bangsa, ase gabe susiaku sidia. Anjaha didihani mama sidia hubagas goran ni bapa, anak apa tondui na pasing, haleluya, haleluya, haleluya. Martong komahita, ham Tuhan nai bata situlusada, pinuji magoranmu nama pasing in, bani tupuan nami sadarion. Ham dosi mada kuasa inaguri atas pakon itanoon. Pasaor hamma hadirionmu huban nami, ase ulang mabiar hanami madopakon ari-ari ni goluh nami. Dihut doha nami idiloham, janah bui hanami marhasadaon pakon ham. Halani doma terdidi hanami hubagas goranmu situ lusadain.
Bapa, Anak pakon tondu na pasing. Terima kasih mah bamu ham Tuhan nai bata, sitop pahanami pakon ham Tuhan Yesus si palua hanami. Apa ham tondu na pasing na mandilo hanami kuriamu. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhan ta mendoding mahita, haleluya nomor 4 ayat sada pakon tolu. Tiap mahita jongjong. Martongko mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing anjahana do papasikon hanami. Namangaku do hanami, gati do lang ihargahon hanami hapasingon na dop ilayakon hamban nami. Marhite goluh na ibagas habutakon. Pakorhon ni hamajuon ni zaman, lambin marbagi do horja hado saon, nalang pita pasedahon hauhuron, tapi dihut do makorhon naborit ni pardagingon. Lambin bue mahoman nalang makargahon akulani, marhite horja panriah-riahon, mangindahi hasonangan, marhite na mamake narkotika, pakon obat terlarang. Mambahin madabu humbani naborit na mabajan. Holong maatemu, sasap hamma dosa nami, urasi, janah iyan kon hamma uhur nami, marhite tondimu, aselambin margoluh ibagas hapasingon. Han Tuhan, holongmu tumangdo na iarapkon hanami, bani pangidangion namion. Amin. Tangar anjaha hapor sayai hita mahatani nai bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang ho mabiar, ay audo si palua ho, domma hudilo goranmu, ahu do si madaho. Tapi domma iparjabolon ho ahu marhite dosamu, domma ilojai ho ahu marhite hajahatonmu. Ahu sendiri pasalosehon parlanggaronmu halaniahu. Anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ninai bata, domma isasap haganup dosata. Halaniai pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani nai bata ibabo. Amen. Hundul makuria.
Mandoding hita haleluya nomor 350 ayat 1 2 pakon tolu. Saksihon hita maha porsaya otain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sabta nohon. Ahu porsaya bani na bata bapa, pargogo na sotarimbang, nama no palangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ni na bata na sasadain, Indo Tuhata, natinubukon ni si Maria sangganape haliaban, marhite tondu na pasing, na manaron na parngit, bani parorang si Pontius Pilatus, iparsilakon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjaha hundul isiamun na bata bapa, pargogo na sotarimbang in. Hunjay maya mula magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mati. Ahu persaya bani tondu na pasing, bani kuria persadaan na mapasing in,
Marsauran ni segala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasa dokah ni. Amin. Hundul makuria. Salpu dodingon, tangar hita holi ting tambahan. Mandoding mahita, haleluya nomor 140 sada, ayat sada pakon 2. Ting-ting atau penjelasan ting-ting batas sadarion Minggu tanggal 6 Juni 2020 sada khusus kubani hita orang tua nasihol padidihon nyombah bani hari Minggu naloroh tanggal 10 Juni 2020 sada sadalan hubani jadwal di kuriata pamasaun mause aima pelaksanaan pandidion napasing. Bani nasyam orang tua nasihol pandidion nyombah ni tapang bapa pakuninang asyroh mandihuti perguruan bani hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sada.
Bukul 10 wib, meranan ikonsistori gerejaon, marhite na membuat surat pengantar un pengurus sektor nibe. Hatorangan lebih lanjut, pasalon perlu pabotohon nami bata kanupan, asidong persiapan ni pandita. Kadang-kadang sukun pandita hanami dong do nalaho padidihon sekretaris namin ini. Jadi ang gubuhi hubay na siyang pengurus sektor, buhay ma-informasi ben nami Sinen Selasa das kubani Rabu siang dongdo kun sektor nami saun halak nalaho padidion ni na siyang pengurus sektor. So nahimay na siyang dua inang jemaat asi podasma malapor hubani pengurus sektor ni Bay tapdong hita nalaho sihol padidihon nyomba. So naima namar hodumuan hubani panido na pasing na parpudi. Khusus kubay na siyam 35 halak. Situa nadop itabalhon na rimingguay. Sa dalan hubani tuga-tuga ni tim multimedia, kurion, dokumen, foto, doma salosei. Jadi boy man na siyam berkoordinasi manjalo potuay hubani situa 11 sidauruk. Unay mga tuga-tuga, unay mga ting-ting bata sa darot. Terima kasih, Mak. Pasadahita hurta, martong gumahita. Terima kasih pakun puji-pujian masombah nami hubamu. Ham Tuhan na ibata na marhabang say naguri atas. Ibaga sunduk niuhur hanami tongot Tuhan marhasa daun. Irumahmu napasing on. Sihol hanami tongot Tuhan marparsauran pakun ham. Janah horahan dohanami banitadah partunduyon nami. Ajari ham hanami. Urasi ham hanami tongot Tuhan. Bani nahurang pambotoh nami nalaho mangarusi hatamu. Tuhan na ibata na marhabang sa naguri atas. Buedo na masa tongot Tuhan i duniaon. Terlebih tongot Tuhan penyakit dunia ay mawabah COVID-19. Lape tongot Tuhan marna maroti. Gobir doha nami haganup. Dong do tongot Tuhan ipiga-piga daerah. I-lockdown tongot Tuhan langboy marsawor. Tapi panginduan nami tongot Tuhan ibagas tonggo namion asibuey tongot Tuhan kesadaran ni masyarakat. Sonahado mambere dirini tongot Tuhan bani namasaon. Ase orot iya hubamu. Janah tetap tongot Tuhan menjaga protokol kesehatan. Iya namasa bani panorangot tongot Tuhan. Buedo namaronja-onja masyarakat marhitehon pesta-pesta. Tapi otik dozol maroh ku permingguan. Uhur nasonon matongot Tuhan. Aseboy irobah hanami hazol maon. Mase otik roh zol mahu permingguan. Maronja-onja zol mahu perpestaan. Tuhan birham kesadaran hubin nami. Aseorot hanami. Janah haganup tongot Tuhan martanggung jawab bani situasi na masa sonarion. Baik maay pribadi lepas pribadi, sonai keluarga, sonai lingkungan, sonai age pamarentah nami. Tuhan na ibata na marhabang sa inaguri atas. Bani panorang otongot Tuhan itonggok kanami do, ay warta jemaat na masa pakon si pamasaon. Tongot Tuhan
Hamdo perlobe na mambotoh inha ganupan aha na masa pakon si pamasaon bani guluh namion. Tapi tong doha nami tongot Tuhan mamprogramhon aha na perlu tang bani guluh nami. Janah ibastui hamdo hanami na mamprogramhonin. Baik maay tongot Tuhan keluarga, secara khusus tongot Tuhan bani kuria nami GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Nalau pamasaon do tongot Tuhan, pandidion na passing ikuria mu tongot Tuhan, ase anak-anak na masimbur magodang tongot Tuhan, sihol do buanon ni orang tuain, roh hulubelebe mu tongot Tuhan. Suang sonay homa age orang tuani. Naido homa tongot Tuhan, bani haganup na masa, in matongot Tuhan, na bani minggu na lewat marzunggoluh do, sa halak zuak-zuak mu ay mabapa si tua TF Girsang. Isot tongot Tuhan, tading do keluarga, ibagas lungun niuhur, manginto hanami birhamma pengwatan hubani sedia. Asi marguguh sedia keluargay haganup ni tading ni. Suang sonay humatungot Tuhan, bani sadaryon, iperingati do minggu UM se Asia, iparingati do minggu kemitraan tongot Tuhan minggu UM, ayma na maribadah BNKP. Tuhan nuzurham hanami. Asya sada solusi tongot Tuhan, mambayan sada malas diur kuben nami, agepe berbagai etnis kanami na markuriaon tapi tetap do hanami marhasadaon. Ale Tuhan hanami narohon, buedo parutolon parukilon nami bani goluh, tapi tongdo ibon hanami ibagas tonggo nami tongot Tuhan. Lang margogoh ka nami, lang mardaya hanami tongot Tuhan, anggulangi por gugohiham. Berham kekuatan hatirgason bani diri pakon pikiran nami. Tokinari tongot Tuhan, si holma tangaron nami, hatamu napasingin, inba tongon Tuhan bohal nami bohal partunduyon, urapiham hanami azariham hanami. Berham tongot Tuhan pengertian huben nami, mangarusi hatamu, suang sonay homa inang pandeta nami, nalaho mangonahkon hatamu huben nami, berham hasihaton hadurgiton hubani, terlebih tongot Tuhan pararatkon hatamu, asi margogoh iya, lambin tongot Tuhan tarbarita, goranmu isap tanoh on. On matonggo nami tongot Tuhan, marhitehon Tuhan Yesus Kristus, jalohamma tonggo namion. Amen. May tangar hita ambilan, mandoding hita, haleluya nomor 257 ayat 1 2 pakontolo. Kita harap
Dame ni nai bata na mangatasi haganu paruhuron. Imanaman ramot kon uhur apa pikiran nasiam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Kita haganupan na hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani nai bata hubata bani minggu parlobe Trinitatis. Onom Juni 2020 sada. Humbani Markus tolu ayat 20 das hubani tolu 55. Sonon mai hatahon Markus tolu ayat 20 das hubani ayat tolu 55. Jadi masuk ma ia hubagas sada rumah. Marurup mau se roh jolma. Pala seng sopat si dia mangan. Dop ibogei sindo horniai. Roma si dia laho mangalopsi. Halani nini halak. Napodoan do ia. Ia si boto surat na rohun Jerusalem nini si dia do. Nasiniaran ni Belzebul do ia. Anjahamangu sagakon kopala ni setan do ia. Iusir setan-setan ai. Jadi idilo masih dia hulo beini. Anjaham marlimbaga maya marsahap pakon si dia. Sonaha mara setan mangusir hasoman ni setan. Anggo marsalisi sada harajaon samasi. Seng anjay tetap harajonai. Anjaha anggo adong sada rumah tangga marsalisi samasi. Seng anjay tetap be rumah tangga ai. Ase anggo marsilawanan setan ai samasi. Anjaha marsalisi. Seng tetap be ya. Tapi nalau bois maya. Seng boi masuki halak rumani halak nagogo. Lauman rapas ugasni. Anggolang lobei isakut nagogo hai. Dopai pe asetar buat si ugas-ugasni. Nasitong do hatakon bani nasiam. Tarsasap do sagala dosa ni jolma rosi panrisaon ni sidea. Tapi halak nama ngapasi tondui napasing, seng dapotan hasasapan ni dosa ia, rosi sadokan ni dokani. Mangonai do bani utang ni ai, rosi sadokan ni dokani. Sonai ma ihatahon, halani nini sidea, partondui nama butak do ia. Jadi Roma inang ni pakon saninani. Idarat do si dia jongjong anjaha isuru si dia ma naman dilosi. Hundul do nama buayai manliotisi. Nini si dia ma do paksi. Tonggor ma. Idaratan do inangmu. Saninamu. Pakon botomu. Laho mangindahi ham. Ibalosi ma si dia nini ma. Isedo goranon inangku, anjaha isedo saninakku. Jadi kawahkon mana hundul manliotisiai, nini ma. Ondo inangku, ondo saninakku. Ai nama korjahon harosu ninai bata, aido saninakku, aido botouhu, aido inangku. Naima dasni. Horas mahu batah ganupan. Nah do kabar nasiam. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Untuk kabar kita yang selalu luar biasa. Meski tetap berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Kita ganupan, nah hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ada dua pernyataan yang mengingatkan kita di mana posisi kita di antara dua ini.
Pernyataan yang pertama, aku tahu yang baik, tetapi aku tidak mau melakukannya dan hidup di dalamnya. Huboto do nama dear. Tapi saya marusuh hamba kerja honai. Apalagi manggolui bagasai. Pernyataan yang kedua, aku orang jahat, tetapi aku ingin menjadi baik. Aku ingin dibebaskan dari belenggu dosa. Perjahat, pargeduk duau, tapi sihol duau marhamu bahon, jana ibebaskan humbani dosa-dosa. Sihol bertobat duau. Dua pernyataan on, nejado hita ijon. Menjadi orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, sama saja. Justru itu sangat berbahaya. Mamboto jolman namar dosa, na siap untuk bertobat, berbalik mengikutkan Tuhan Yesus Kristus. Sonaima, hujai mahita. Hita kanupan na hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Idida hita bani ambilan taon na parlobe ay masonaha si boto surat ay tampil menunjukkan dirinya, mempersalahkan, menuduh, menghasut orang banyak bahwa kuasa Yesus menyembuhkan, kuasa ni Yesus mengusir setan-setan ai, isobut sidea ai ma kuasa ni tondui nabutak. Masih sonai, masih ai na ipataridako sidea. Ini dahita sebelum ambilan tahun, sebenarnya si boto surat ai, mereka merasa popularitasnya akan sirna, ketenarannya. Mereka merasa pengikut akan beralih kepada Tuhan Yesus Kristus. Halani memang Yesus pataridakon sebuah karya nabakal, aima bahasa Yesus pamalumhon nasetanon. Yesus pamalumhon aturang ni si Petrus, si matuani Petrus. Yesus pamalumhon nagadamon. Yesus pamalumhon na oyangon. Yesus pamalumhon buey na buritan. Mengusir setan-setan. Sehingga pada waktu ai simbuey ai marurup mengirikon Yesus. Ternyata kita ganupan ketika orang merasa ketenarannya mulai berkurang, popularitasnya mulai bergeser, bisa saja dia akan memiliki kekhawatiran yang tinggi dan dia mulai mengatakan orang lain tidak benar, menuduh, memfitnah orang lain. Sebab kalau seseorang memang orientasinya supaya menjadi hanya orang yang terkenal, orang yang selalu eksis, anggo singgan jaido orientasi ini sesahalak, segala macam sarap ibu ido iben hidup nih memang. Mempersalahkan orang, menuduh orang melakukan hal-hal yang tidak benar, menyatakan dia saja yang paling benar. Karena itu perlu juga kita cek dulu orientasi kita apa dalam kehidupan kita ini. Dalam setiap kegiatan kita, pelayanan kita, karya kita. Anggap kita hasil terkenal do. Cek hamlo be. Suatu saat holy boy buritan kita. Anggap kita bahada sama mengiri-kiri kita. Bahat pengikut nih kan. Anggap kita ada sa. Diubah dulu lah. Suatu saat
Kita bisa jadi sakit kalau karena supaya banyak yang mengikut kita. Langai wahab, bukan itu. Yesus melakukan penyembuhan, mujizat, pamalum naboritan, membebaskan orang yang kerasukan setan, sedikit pun tidak terpikir sebuah ketenaran yang dicari. Tapi misinya memang mau membebaskan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit. Paluah konjol mana terkurung, aido paruni Yesus ai. Halani ai hubata haganupan si boto surat ai menuduh Tuhan Yesus, menyatakan ungkapan yang sebenarnya tidak masuk akal, bahasa nasi niaran di Beelzebul do ya, anjah mangusagahkon kopalani setan do, yusir setan-setan ai. Ini tuduhannya terhadap Yesus. Mereka menuduh Yesus itu nasi niaran Beelzebul, sebutan untuk iblis, Baal-Zebul. Mereka menghina Yesus, menuduh, menghasut orang banyak bahwa kuasa yang Yesus pakai menyembuhkan itu bukan kuasa mesianis, melainkan kuasa setan. On mana itu dukun si dia. Ase hubata haganupan, sonaha Yesus menanggapi tuduhan nalang maderai. Sonaha Yesus menyampaikan kabar baik meski orang menuduh dia. Ibu atau Yesus sudah jalan pikiran ni si dia. Dia menyatakan apa yang sesungguhnya. On mana homasi diruon tabani golu taon. Bisa saja orang banyak memberikan tuduhan yang tidak baik dalam kehidupan kita ini ketika kita melakukan yang baik. Itu bisa saja terjadi. Tapi tenangkan saja hatimu. Ungkapkan saja fakta yang sebenarnya. Lang buritan, uring-uringan. Karena tuduhan apapun ketika kita melakukan yang baik, mendapat tuduhan yang tidak baik. Anggona badir doi hurjau kam. Puria dong halak na lang marosu. Tentu sip dohuliai. Buktikan saja kalau yang kita lakukan itu berdasarkan firman Tuhan. Ibagas holong nahumbani Tuhan. Iha tahun Yesus hubani sidea na menuduh ai. Sonaha mara setan mengusir hasoman ni setan. Ai ma. Setan seng anjay marsilawanan. Jadi tidak mungkin setan mengusir setan. Setan atau iblis itu akan marsidiloan. Ketika ada orang yang gampang digoda, justru dia marsidiloan. Etah hujok kita etah. Karena itu dosa yang satu akan menambah dosa yang satu lagi. Ingat kita, ambilan partongguan ta. Dia yang berdosa, lalu dia tuduh orang lain. Hawa menuduh ular, Adam menuduh Hawa. Ailang ai do. Dosa ai rarat, menrarati duai. Jadi lang dong, sibolis mangusir sibolis, lang. Hayo pujog kita, urah doi goda-goda na salah kanon. Nini do, ase marurup do, roh, dosa-dosa ai, sibolis penggoda ai, dosa kebohongan, dosa kemarahan, dosa kedengkian. Ih marurup do ai. Anggodo madongai idiloi mahasomani nenggodai hiton. Halani ai iblis yang mereka tuduh ada dalam diri Yesus itu tidak benar. Anggo marsalisi sadahara jaon sama si seng anjay tota para jaonai seng anjay tongonai.
Jana anggo adong sada rumah tangga marsalisi sama si seng anjay tetap rumah tangga ai. Anggo marsilawanan setan sama setan marsalisi seng tetap nalobois ma ai ini. Jadi tidak mungkin itu. Maka mereka akan habis musnah kalau mereka saling berlawanan. Lahoma nasyam jana ulang masurut ringgas niuhur nasyam. Hisah mai bagas tondui. Sir-sirma membalosi Tuhan in. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madameini bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Selamat hari Minggu. Gak masuk amin duluan abangnya pensiun baru dia. Iya.